mema akwaba edeba Adom TV dwumadie we eye Nkuranhyɛ dwumadie me amete dwamu amede dwumadie ho kyea me edin amgye so ene Apostle Dr. Nita Kotego megidi se ho ye mame ni kan na wase se wode afidie ato Adom TV na dai imebre ena asa ya brabo yesikasem adwumasem ya disua ya pomodne ene mpo ye nkita hodi ahodo efa na ya wade ene ankran nkita hodi a asa akusi baabi a ya na energy enim. Most of us are required to reset our lives, indeed to renew our lives so we can enjoy the changes that can make our lives outstanding. Onyame boy and say ya amama obey ndihye obey oboy and say ya de nyina so tumfo ye wura muwura. Nanso there are people whose lives have come to a standstill. Maybe one awade abepim oni sikasem abepim woni nyuma yo eno aso kwa adwuma no pa kosi anwumre apim kakra obenya no wadi wode saa no nya mfe aduasia na akogye na home na sebe ndaso asa bebre no na brabo akoye kobra na woni dae so emmemu na bebre na woni da obi. Many of us are looking to others to get so that they can give to us. Bebre any dae obi wonya no mambia mepe wode me fa mepe enti mpanin se e won panimfo a wona wo mba ya wona yire wo ho hwe wo mba no se nkwara ne benyi daachi ahwe omo wonsie tutu na de eni ne saa abrabo se wotimi agina wo nanso brane. You must be independent physically, you must be independent emotionally, and you must learn to be independent spiritually. Say de be abetimi agina wo nanso aka se mesoso me yo mama mesoso medimu ene de ameno ka se mpese bisa wa asem tiawa. Are you physically independent? Won nan obi na abu bra wontie obi ensem na wa hewata ade wonye bibi se wo de ko impress obi ana wo ye ne akoma edaso. Are you emotionally independent? Watinka wajifa hodie se wanigye enyina neoma ebesi so se wanigye enyina ba ma bia na oba bi so se wanigye enyina aduro bi so ana ensem bia benom so se wanigye ade bi efiri mu mapa esane awankasa wakakire wo otimu. Are you spiritually independent? Se wakra bi emfa wakra no mum eba na se wakra fun wakra bone okra se bi ebu abonfia okra se bi okira se wode wonsem fata se wosunsum atoba ha aso we sunsum independent ana. These are things you need to be aware of because independence creates the freedom of choice. So when you fa hodi a ena etimi fatimopo a ejina wankasa wadwene proso a ejina wan susu yeso sabe akwa edan ni wura akwa edan ni wura na kosi se wo ya akwa yi de wura ena be kire de abaye na se sabe wonya fa hodie hunam fam wonya fa hodie atinka fam na nya fa hodie sunsun fam a wonnan obi wodan wankasa wotimopo ne susu ye ati meka se ne de abaye koi mede me kra ne me wire nyina ehye awuradim na mede me kra ne me wire ehye sabe wobonsam nanso so nipa baabi a wode wo kra na wo wire ehye no ekire baabi a woko baabi a wode wo kra na wo wire be hye no ekire baabi a woko wo ye nipa miensa na wo honam ba kum wo ye honam wo kra na wo sunsun wo kra na ekire ne ma nyina abenya ye ka wo nipa kra wo kra eye adwene a wodwene okra eye adwena wodwena atenka ekenya no ena okra akro no eye mfoni a watwa go adwen proso ena okra akro no ano eye ne ade opeye ndi se wo pe ehye obi paase se wadwene ehye obi adwene mu na watenka ehye obi ne yemu a woni fa hodie. And many of us are walking this earth with our soul becoming subservient to certain things that are not supposed to be as masters. Some of us are subservient to social media. Some of us are subservient to anger. Some of us are subservient to poverty. And some of us are subservient to lack of emotional intelligence. Some of us are subservient to sadness and worry and complaints. Some of us are subservient to sin and faulty habits. And we are walking the earth complaining, say, yeah, bre. Onipa wo bre no ye die ejina wankasa wo so. Wo ye die ejina wo kra enpuntuo na wa hwe ase ejina wo kra ahwe ase so. So me kan Bible ni here, or chire baby say, I wish above all things
that you prosper and be in good health. Was a me per se, ubenya nkunim ewa ade nyina so na wapomodin so be die as long as you prosper in your soul, even as your soul prospers. It means soul prosperity is linked to prosperity and linked to health. A chere se wokra etoye na ejina yi a ma wabrabo so ejina yi. Ni chere se wokra edi hia na wabrabo di hia. Nti wiase we ye bre ene amani hunu ejina ye kra atosin. Na no metuade bi din se soul deficiency syndrome. Soul deficiency syndrome. Wokra wo yade bi. Wokra watosin atoba ha. Ya woni mbebia ode ni nipadua efa. Ya woni mbebia ode ni sunsumu fa no. Oye wokra ema obre. Ene day. Bomodien na bisa ho se wo sha atade se wo ye djuma bi ama honam a aso are you doing it with a free mind and now you are doing to impress others. So wo ye ma amanfo akase e why ade hwede ye na pe ofa hodie honam mu enye se wo hye oba bia honam e mama yanko be ma bia ma yanko. You don't have that freedom physically. You must be able to free in your body to the extent say you control what your body does. Your body is not controlled by the lust of the world. Your emotional freedom is important, or what we call emotional independence. They say when you think come fa hunde ko say amanfo airboard ayampia say abrabo atosin say ne manko ye ugina abram o ka say better fracture me metimi agina no aye ni. Your life does not depend on your circumstances, and your situations do not define you. Therefore, you have an emotional independence that drives you to do what is best. And to what think kanya fa hudie e ma ye nia esafata wo. Yes, what think nyina so ene ne obi ka kire wo ne obi anka kire wo. Yes, what think nyina so ene ne esie ne ansie. Obi a wo atinka fa hudie no egia nan so ka say we di aba enso metime agina ho. Ena kura no sunsum so fa hudie hu ya. You must set your spirit free. Bebre ene adwen say ye kramofo ye Christofo enti enya fa hudie da bi. You may be in bondage to sin. You may be in bondage to lying. You may be in bondage to stealing and corruption. You may be in bondage to drugs. Ebi ameke in bonne ne sanom ne ntro ne krono afa wabrabo no mu. Enti usunsum ebre. Ebi ameke asisie ne adwaman afa wabrabo no mu. Enti wokra ebre ene usunsum bre. Na de jifa ahodie. Na ma wokra enhome kakra. Na ma sunsum so enyina brane. Na wannan oyofo no oyo wo no na ji wonkra efri ne ho wo ba wiase no nyame de nkra bi ma ebia wira fi e na wona ne waja sesansa nkra no sanjina wona so na bisa awurade se papa nkra be na de ma me se me kan wi kire wiase me wira fi na kan me wonkra ne se oba be ya odeni wonkra ne se oba be dimu wonkra ne se wodi bibi be ka abrabo ho na abrabo ho fa ho di aba enkra de ba no enye nkra se obaware awo enye nkra se obeto kai enye enkra se bo abrabo se de tie bia wo nkra bia de ma se fa bra wiase se enam so ahoto beba obi fie ene obi manso aha ena me du besie me da se wa hwemie me gidi se ene de ubenya fa hodie ama wo kra na osunsum na wabubura se de tie na nkoya akoa enhye obi nsa se mpopo bi asom na me kanfo otwediampon ede mawo ono ye ade nyina so tumfo wo sahene no abusua onyame nka ho se wanya amra hwemie edi am yeso onim dada Apostle Dr. Nita Kotego moma menda da che hene ase ona me producer na menda Thomas na pamfo camera na menda Frank ene na pamfo sound na menda MCR lighting ena from managers ase Adom TV di my phone nyina me damase o ahwe me so no woni onyame